Sanibonani babukeli, sanibingelela somkhanya kude TV. Senibingelela ukhulekana kaMthethwa odabuka endaweni yaseMpangeni esikhaweni eGobandlovu. Silana babukeli ngokuzofundisana lokho nalokho nomunye kuthola bangakwazi. Namhlanje babukeli ngizokhuluma lento lena iyenzeka nala kuthina somkhanya kude ukuthi umuntu kuma comment ebhale mhlambe omunye ezethuka omunye umuntu mhlambe benalento ukuthi ngeke ephinde mhlambe ngeke beze bebonana mhlambe lokho ukugarantile ukuthi ngeke beze bebonana. Okay, siyavuma lokho kungenzeka futhi kuphinde kungenzeki. Kodwa ngine story la esake senzeka phambilini enkundleni zokuxhumana khona lento okuthiwa i2go. Lento le i-social network thizeni noma ngingayazi isebenza kanjani kodwa i2go ngalendlela yokuthi ngathi i-sort of Facebook umuntu oyaziyo mhlawumbe uyayazi mina anginayo clue yayo. Okay, shuthi la bekuba nama post abakhona shuthi lezi insizwa zagcine zaphazamisana ngokukhuluma. Khona nje la abantu nje ukuthola ukuthi umuntu ukubona ngoba nakho asikisa ukheduze kwakhe ungapha na ungapha ekhuluma nje sinoma kanjani ubone futhi lo muntu ngoba ekhuluma mhlawumbe mangathiwa ninikezwe ithuba lokuthi nibonane mhlawumbe kungenzeka kube lokho ukukhuluma kwakhe kube ngaphansi kungabe nje obade ekhuluma. So ke kwenzakalile lokho kwaba nomuntu kulezi insizwa zo2 zakhuluma zaxabana lapha efonini zathukana lo munye nomunye ekhuluma lokho wayikhuluma but lenenye indoda le eyayithukwa ayikhombisanga kuba nodlame ayikhombisanga futhi ukuthi ifuna ukulwa kepha le ndoda into eyayenza yehlisa umoya lo walokho ebhizi ethukile efonini ethuke bhala eze post inkulumo zabo yabo nje kuvela yonke into eze emthathe eze message nako Facebook emposte khona screenshots inkulumo eyithathe embiza ngakho inhlobo amagama lo ngayicabanga ezesho futhi lapha uhlangana khona kuyochitheka kokugayiwe. So ke asazi ukuthi kuphi lokuchitheka kokugayiwe. Lento nje yehlisa umoya kepha into ayenza yayinikeza isikhathi yehlisa umoya yamtrace lo mjida lo ngalendlela yokuthi yamtrace isikhathi eside nginethemba lokuthi waphela unyaka noma nenyanga futhi ngaphezulu emcinga lo mjida lo ithe imcinga umcingeni kwayo ihambe yaze yamthola ithe mayimthola yamthola endaweni eyidolobha mayimhlangana naye ngoba yayisimtrace yathola yonke information yakhe yaze yathola ngalosuku uyaphuma uye edrobheni yamfuna la kunabantu khona abaningi yafike yambingelela yambiza ngegama sawubona insizwa kanje le ndoda ibithuka yabingelela nje yavuma nje yadlula yanganako okulokho kokuchazana kwakuchaza ukuthi le ndoda le binga ngathi ayisambona ukuthi ilo yayimthuka eminyakeni ledlula. Angithi uyabona ukuthi lo muntu bethuka ube nesineke kangana nakakhulumanga kodwa kakhulu into akayenzile uthe cha athi ngimcinge ngize ngimthola wamthola wathi mayibona ukuthi awu le ndoda ayisangibona singithuke kangaka uthe naye ngavele ngathatha ngehlisa umoya yaphinde futhi yahamba le ndoda yabuyela ekhaya yahamba le ndoda yaphinde lokuqhubekela indlela ifuna yamlandelela kahle ifuna uzimthola esportini esiright ithe isuka nangempela yamthola esportini esiright yithi nje cha yamthola esitobhini ewumuntu oya ngasekhaya idistance ayizoba yinde esuka esitobhini yangasekhaya uthi yafika yasemisa athi indoda ake sime la shu le ndoda ngesikhathi simbona kwesibili ke manje ngoba ukhumbula ukuthi yambona edrobheni yavuma yadlula wasephinda futhi simmise endaweni engasemakhaya ngakubo vele umuntu mayengakubo efanele nazi ukuthi uhleze enamandla futhi usukazi ukuthi ngakubo uyazi ukuthi ubani yena hayi nangabe bese ethi wendoda wena ungibingelela kwesibili mangikhumbula kahle ufike wangibingelela edrobheni njengomuntu odlulayo njengamanje uzongibingelela futhi la ngakithi kanti kahle inhloso yakho yini bese ethi lo bekade ethukwa ethi cha mfethu ukuthi
ngalesikhathi ngikubona okokuqala ngangifuna ukubona ukuthi wawuthuka umuntu omaziyo noma wawuthuka umuntu ongamazi. Le ndoda ke ethuka ivele igxume ithuke ngaleso sikhathi uyibona futhi ukuthi yabona manje iswele umgodo ocasha. Shuthi lokho akuchaza ukuthi le ndoda into engayiqali ukuthi ithuka abantu uthi hlezi bathuka kuba nabantu futhi ngicabanga beke beyisongeleka abanye besho ukuthi hayi sizokubamba noma ngizokubamba. Yathuka le ndoda yathi indoda ngangithuka kuphi mina uyangiphambanisa ithi ibikhombisa ukuhamba bese lo mfowethu lona athi cha ngeke uzohambe manje lokhu kungethuka kwakho asiqede lana manje ngezandla ke manje sikuyeke manje ukuthi wena ungithuka kuma social media ukhuluma in njengamanje ake sivele siyiqede lento lena. Ayi le ndoda yabona kusho ukuthi yayindoda yayingaphiwe ezintweni zezimpi indoda yayiphiwe kakhulu ezintweni zokukhuluma. Kulezi zinto zokukhuluma ke ziyahlupha ngoba usukhuluma kakhulu kuthi mase kufanele ukuthi ukukhuluma ukuhambisana nezenzo kungabe sikusenzeka. Hayi nangampela indoda kwasho ukuthi indoda ke engenawo amandla engaphiwanga. Hayi yagcina sithi hayi indoda ngiyaxolisa ukuthi ngwethuke kanje bengazi sogcina sibonana. Kepha le ndoda le ngoba yayisimtrace kakhulu siyitshenile ukuthi la izombona khona cha izokwenza nje isilo sengubani nebala yayikwenza lokho yayidonsa umese yayimgwaza yamshaya yamshiyelele phansi ethi ufile yahamba yabuyela emuva yangena emotini yayo yahamba. Kwahamba isikhathi le ndoda ikwenzile lokho kwavela ukuthi endaweni kanje kufika umuntu wagwaza ubani wamshiya ngathi ufile. Okay, lo mfowethu uthi wayesibhedlela lo bethuka omunye wayesibhedlela lo segwazwe manje wayesibhedlela futhi wafike walulama waba right njengoba ngubekile eqaleni ukuthi bewumuntu ongaphiwe ngasemandleni nje kuyaliwa ngomlomo kuphela. So wabe sebona ukuthi ngoba amandla kanawo wabe sethola uqaba labafana owayebathemba ukuthi cha bayakhona ukulwa bengabhekana nale ndoda yamgwazi. Wabe semcela abacela labafana ukuthi cha bafethu kunendoda indoda engenze kanje indoda esathukana nawo but angisakhumbula ukuthi sasithukana kuphi na ngoba le ndoda ithe mayisibuye esibhedlela yahlala phansi emafonini yabheka abantu ebekade bathuka inokutshisha ithombe ukuthi ngabe ubani bengethuka ngoba esifuna manje ukuthi ihambe uyoyiphindiselela nayo ukuze izosebenza laba bafana. Okay ke bagcinela abafana ke ngempela ke kwathi hayi awubheke efonini yakho hayi bebheke naye impela bheka ke nabo kodwa wahluleka kumthola lo mfo ukuthi ungwakiphi indawo kuze phela lezi insizwa akayibhekayo zihambe ziyomphindiselela ukuthi ugwaziwe. Hayi le ndoda ngempela ke lokho iqhubeka ke izama yagcina ke ngamtholanga lo mfo ukuthi ungwakiphi indawo. So ke why le nto ngiyikhuluma la ngiyayikhuluma ngoba kunabantu abakwazi ukuthi uma uyi social media mhlawumbe kungenzeka ukuthi bengenza noma yini kuwena ngomlomo kodwa kufika isikhathi la uthola ukuthi khona niyabonana mhlawumbe ubone lo muntu akasakuboni lento beyenziswa ukuthi nje ufuna ukubukwa ukuthi wena uyakuthuka futhi uyathukeka noma ekukhulume ngayo ngendlela akakhuluma ngayo. Asizame ukuyiqaphela lonto kanjalo ngoba lo muntu osuke ukhuluma naye wani umthuka nje awumazi ukuthi umuntu onjani. Mhlawumbe uthuka umuntu onelwane okwazi ukubona ukuthi ukuphi uhlalaphi onenhliziyo embi ekulandele lapho efike kubulala gcina sekuphuma izinto ezinjengezidumbu. So izinto ekanjalo fanele siqaphele isidumbu siphuma nje ngento encane uthola ukuthi wena ubungakuboni nje ngento engaba serious kodwa uthola ukuthi sekuzoba serious ngoba umuntu inhliziyo zethu ayifani. Mina ungangithuka noma kanjani anginandaba kodwa kusala ngithi nawe bakhona ozobathuka excuse ukuthola ukuthi bazokukhombisa ukuthi akufanele uthuka umuntu. Mina angikho kulawo mandla njengamanje amandla enginawo nesifiso sami ukwakha umndeni wami ngiqhubeke ngiye phambili. So mawuzongithuka mina ngivule ngibona ukuthi hayi ngisho ukuthi ngiright ngoba nakho uyakhona ukungithuka. So babukele siqaphele into kanjalo sibheke ukuthi mina ngiphethe ifoni yami ngikuFacebook umhloniphe omunye umuntu ungamthuki uhloniphe omunye umuntu kwenza ukuthi udlame lungabi bikho. Siyabonga namhlanje sizoza nenye episode elandelayo.